Bože dragi. Kako ovo uspijevaju? Ne mogu se smijati, 6:30 ujutro. Još što ja pričam gluposti. I čekaj da vidim nešto. Uglavnom, o čemu je riječ? Pozdrav! Kao što se iz uvoda samog moglo zaključiti, a iz naslova videa, ovo je video o bicikliranju u jednom danu od Banja Luke do Zagreba, sa dodacima iz povratka koji je također odrađen biciklom 4 dana kasnije. Kao uvod reći ću odmah da naravno bicikliranje po više stotina kilometara kroz više država nije generalno u svijetu nešto toliko neuobičajeno. Postoje čitave organizacije, čitava društva i ljudi koji inače to rade zaista često, koji su prošli ne samo više država nego i kontinenata. Međutim, ovaj video, kao i ona pitanja sa samog uvoda, služi za laike i služi kao pogled iz jednog amaterskog ugla u tako dugačka bicikliranja. Ja lično dijelom i zbog toga gdje živim i odakle sam, a i dijelom zbog pa možda nekih ličnih socijalnih ograničenja u glavi i slično, takvo društvo i nemam, a i dugačka bicikliranja kroz više država i slično, probala sam i to, uzimaju više dana ili sedmica i uzimaju naravno mnogo više novaca i samim tim, kao što je pomenuto, i vremena nego što ja sebi trenutno mogu da priuštim. Od mog društva bilo je nekoliko ljudi kroz moj život koji su mogli sa mnom da bicikliraju negdje malo dalje, međutim u principu ih je danas jako malo, ali to mene ne sprečava da i dalje uživam u onome što volim i još uvijek dakle nastavljam sa svojim solo bicikliranjem. Rute su mi obično neke gdje ili mogu da odem i vratim se kući u istom danu, ili kao ova do Zagreba gdje mogu da odem i nekog tamo i poznajem i mogu da ostanem par dana da se družim, u suštini imam nekakav povod. Dugačke biciklističke rute za mene su počele, sad naravno dugačke je relativan pojam u ovom slučaju, za mene su počele negdje u kasnijim tinejdžerskim godinama recimo. Još kao dijete sam voljela biciklirati, međutim kada sam počela malo samostalnije to da radim na više desetina za početak kilometara, bilo je oko moje 16. 17. godine. Znam da sam za 17. rođendan dobila jedan bicikl koji još uvijek posjedujem i još uvijek nekad dalje vozim, mada ne do Zagreba. To je Polar Matrix. Poprilično je težak, poprilično je spor. Naravno, brzinac je, pošto u drugom slučaju ne bi bilo moguće ići bilo gdje dalje, ali sam zato na njemu stekla jako puno kondicije. Danas ga koristim za rute do možda 50 km, ponekad do 100, ali prije 4 godine sam uzela Konu Dew Plus, sa kojom sam išla i ovoga puta do Zagreba. I taj bicikl je mnogo brži, mnogo lakši za vožnju. Počela sam dakle sa nekih 16 godina na starom maltene dječjem Alpina biciklu odlaziti tuda oko grada. Ko zna, neka od prvih otkrića su mi bila kroz Česmu pa do Mađira, zatim kroz Priječane pa do Trna. Poslije kada sam dobila ovaj Polar, odlučila sam ići malo dalje, pa se kroz Priječane to nastavljalo dalje do Klašnica, povratak onda sa druge strane Vrbasa preko Trna i nazad. I prvi put kada sam prešla u jednom danu 50 km, sjećam se, bilo je baš sa 17 godina kad sam odlučila otići u Slatinu, 25 km u jednom smjeru, 25 u drugom, preko Velikog Blaškog, pošto se izbjegavaju usponi. Usponi su mi i dalje nešto problematično. I od tad je počelo onda produžavanje tih ruta. Imala sam jednu prijateljicu, imam je i dalje, ali sad se udala, ima dijete i tako dalje i ne biciklira više, o tome se da raspravljati, sa kojom sam prvi put prešla 100 km, jednom kad smo išle do Srpca i nazad, drugi put kad smo išle do Prijedora i nazad, to je možda bilo i više jer nismo išle magistralom. To je bilo 100 km u jednom danu sa povratkom i onda je kruna te rane karijere bila kada sam otišla do Doboja, mada u jednom smjeru, 97 km, put koji prati prugu. I
to je bila najdalja destinacija koju sam dostigla biciklom u jednom danu. Tad sam još imala društvo. Poslije sam upoznala jednog momka s kojim sam i bila nešto više od godinu dana iz Hrvatske, koji je inače biciklirao i sa kojim sam se, da kažem, oslobodila da idem i sama na više od 100 km i da prelazim granice biciklom i slično. I sa njim sam onda išla na jednu dugačku biciklijadu od, ne mogu se sad sjetiti, ali 10-ak dana barem, kada smo išli iz Podravine gore na Mađarsku i kroz Mađarsku smo otišli do Srbije, spustili se do Beograda i vratili se ponovo u Hrvatsku. To je bio jedini put kad sam biciklirala više dana, kroz više mjesta. A prvi put kada sam sama prešla granicu, to je bilo još sa Polarom, kada sam pošla tu do njega u Podravinu i kada sam prešla u jednom danu 140 km. Pazite, sa biciklom sa čeličnim ramom, što je sjajno dostignuće. Stigla sam od Banja Luke do Velikog Grđevca, inače rodno mjesto Mate Lovraka, i tu sam odustala, tu sam ga zvala da dođe po meni autom. Prvi put kad sam otišla do Zagreba biciklom, bilo je 2022. godine i na tom putu sam samo jednom mnogo kasnije imala društvo, kada je jedan drugi momak išao sa mnom, ali to je bilo to. Tu rutu sam sama istražila i u suštini je bila poprilično jednostavna. Dakle, sada što se tiče rute. Ruta je gotovo ista kao kad se ide autoputem. I da, iz nekog razloga sam naišla na ljude koji su me pitali idem li biciklom autoputem, i sad vas stvarno molim da sami razmislite idem li biciklom autoputem i iz kojih razloga je odgovor naravno da ne. Ali put kojim sam ja išla bilo je od Banja Luke do Gradiške, ravno. Zatim prelazak granice, Bosanska Gradiška, Stara Gradiška, i onda umjesto da se skrene desno na autoput, naravno prolazi se ravno do samog centra Okučana gdje se skreće lijevo i u suštini se praktično paralelno prati i autoput i pruga. Ovo je samo, ajmo reći, sjeverno od njih i to je put koji ide dalje, znači na Novsku, Banovu Jarugu, Kutinu, Popovaču, Veliku Ludinu, Križ, Ivanić Grad. Što se toga tiče, dakle, tu ne idem kao što bi se recimo autom išlo prije samog Ivanić Grada na Kloštar Ivanić pa na Dugo Selo i onda kroz Sesvete u Zagreb, zato što jednom sam prolazila tuda, jako je prometno. Ja produžim tu put, ta ruta je 201 km je bila dugačka. Odem u sam Ivanić Grad i onda sa južne strane prilazim Zagrebu kroz sela, odnosno kroz Rugvicu. Kroz Rugvicu izbjegava se sav taj promet, dođe se na Ivanju Reku i na Resnik i odatle se ide onda paralelno sa Slavonskom avenijom i skrenete gdje već trebate stići. Taj put kad sam otkrila, tako reći, bila sam jako zadovoljna. Prvi put stvarno ja sam crkla dok sam došla, međutim bio je i 7. mjesec, tako da to ima smisla. Međutim, rekla sam da ću nastaviti dolaziti i nastavila ja sam. Jedno od pitanja na koja zaboravljam odgovoriti jeste zbog čega baš Zagreb. Sa praktične strane gledano, put je ravan. Zbog toga, na primjer, i kad sam navodila gdje sam ranije biciklirala, vidjet ćete da nisam spomenula ništa južno niti posebno zapadno od Banja Luke, zato što su tamo brda. To je jedini razlog. A sjeverno i istočno je ravnica. Brda su vjerovatno najteži izazov na ovakvim bicikliranjima, barem meni. Nekom zaista nisu, znam ljude koji su biciklirali preko Alpa. Međutim, što se mene tiče, brda znaju uzeti 40% snage koje se moglo iskoristiti na ravnicu u nekoliko minuta. Tako da još uvijek biram što ravnije rute. I što se tiče ovog puta, postoje samo 2 brda koja vrijedi spomenuti. Jedno je u Lipovljanima, gdje krenete i idete i taman mislite onako zalazi iza ćoška, sad će završiti, neće završiti, ne završava. A drugo je kod Križa,
odnosno u samom križu, i to je još gore, ne samo zato što duže traje, možda je malo manji uspon nego na ovom kod Lipovljana, ali duže traje, a drugo, dotle ste već umorni, to je 100 i neki kilometar, ne znam, između 130 i 150 možda slobodna procjena. Tako da su to dvije najteže dionice definitivno, ali zaista nisu nešto posebno i kad uspijete gore izgurati, onda je veliki osjećaj zadovoljstva. A što se tiče ličnih razloga zašto Zagreb, to zaslužuje sopstveni video, ali ja sam zaista već mnogo godina jako zaljubljena u taj grad. I zapravo sam poprilično kasno prvi put došla tamo 2013. godine, međutim od tad pa do danas ja dolazim jednom u 2-3 mjeseca. Prvo sam išla na koncerte, onda sam preko istih tih koncerata stekla dosta prijatelja tamo, zaista. Sviđa mi se i kako je grad uređen i koliko zelenila ima, i sviđa mi se tačno ta kombinacija neke, hajmo reći, ove južnoslavenske otvorenosti i zaista neke, moram reći, evropske kulture, što nije slučaj ovdje, ni južnije ni istočnije. Ako neko smatra suprotno, neka me ispravi, ali to je zaista moje iskustvo. A drugo, stvarno mi se sviđa kakvi su ljudi, koliko su prijatni, koliko su sretljivi. I ima jako mnogo i događaja i svega, tako da ja zaista do danas već smatram Zagreb na neki način svojim gradom, maltene. Istinski grad u kojem sam trebala biti. Grad u koji se nadam da ću jednog dana možda i da se preselim. Ali dobro, sad te sentimentalije po strani, to su razlozi iz kojih biram Zagreb, i taman je dobra dužina te rute, zato što jedno od glavnih pitanja jeste koliko dugo mi treba da stignem od Banja Luke do Zagreba. Ja vozim prosječnom brzinom od oko 20 km na sat, naravno ima puno bržih dionica, po ravnom je maksimalna brzina i nekih 25 možda sa mojim biciklom, ali zbog uspona i zbog umora to se često uspori, to kompenzuju spustovi naravno koji usljeđuju poslije tih brda. Tako da samo bicikliranje uzima oko 10 sati, ali sa pauzama koje nikad nisu dugačke kod mene, dođe se na nekih 12 ili nešto više sati. Najbrže što sam stigla bilo je 12 sati ovom pomenutom rutom preko Gradiške i preko Okučana. Sada, što se pauza tiče, pauze gotovo nikad ne pravim neke dugačke da sjednem na kafu ili nešto tako, zato što na toliko bicikliranja, ukoliko se ohladim na sat ili više odjednom, mnogo je teže nastaviti biciklirati. Pauze su česte, ali su od nekih 5-10 minuta maksimalno, 15 možda za jelo. I uglavnom, dakle, optimalna je dužina te rute zato što uzme jedan cijeli dan, dalje se suštinski ne može, ako ništa zbog vremena, a i zbog snage, jer stvarno koliko god kondicije da imate, što je previše. Što se tiče upravo te snage i kondicije, jedno od čestih pitanja je joj otkud ti snage, joj zar se ne umoriš, joj zar te ne zabole mišići, to je sve trening. I to iz mog iskustva zavisi na koju ste vrstu aktivnosti navikli. Pošto recimo ja sa trčanjem nikad nisam nešto posebno dobra bila i trčati mislim da ne mogu ni 10 minuta da se ne umorim i to je previše, ali sam na bicikliranje zaista jako dugo navikla, valjda se ta grupa mišića navikne na tu aktivnost. A i postoji još jedna stvar, neki voze zaista da nabijaju kondiciju, da nabijaju snagu, spuste brzinu na samom biciklu da bi što brže okretali, voze mnogo uzbrda i slično. Ja to ne radim. Kod mene je neka parola kako sačuvati kondiciju do kraja te rute zapravo uvijek bila da se štedi, da se ide tako da se nikad osim na usponima ne premorite, jer je onda puno teže nastaviti, kao što rekoh, da ide kako ide, da se pri mijenjanju brzine sluša sopstveno tijelo. I najčešće na ravnom gledam da uzmem zalet, da prebacim na najveću brzinu na biciklu i da onda polako tako okrećem, pa onda malo prestanem, pa opet okrećem, pa prestanem, tako održavam konstantnu brzinu koja nije strašno velika, ali koja zaista štedi energiju. I to je iskren savjet ako vam je
u cilju da biciklirate dugo i da pritom uživate. Što se tiče ove rute koju sam sada prelazila, prije nekih možda mjesec dana, možda i više, srušio se stari most u Gradišci. Ovako sam odreagovala na srušio se jer se da ulaziti u teorije zavjere zašto baš sad kad je mogao, ali nije biti otvoren novi most, ali to je opet tema za drugi video. Da li se srušio slučajno, jeste bio star svakako, ali tajming je zanimljiv. I novi most je u sklopu autoputa, tako da se ne može prijeći ni biciklom ni pješke. Što me na početku naravno poprilično deprimiralo, međutim onda sam shvatila da ne bi trebala biti puno duža ruta da se ode na Jasenovac. Tamo sam autom prelazila maksimalno 5-6 puta možda, što je za mene prilično malo, ali sam zapamtila da je put relativno ravan, samo sam mislila da je mnogo divljiji nego što jeste. Na kraju se ispostavilo da je moment dok se ne priđe samoj granici, a i ono poslije zapravo poprilično pitomo, jedino što ne bih voljela zapasti u noć tamo, pošto mi se čini da nema rasvjete. Ali sam odlučila dakle da isprobam i tu rutu biciklom. I dakle ovaj put koji upravo snimam, koji gledate, je produžen za 15 km, dakle sve skupa u jednom smjeru biciklirala sam 215 km. Do sada ranije kad sam išla preko Gradiške, obično sam ostajala samo dan i po ili dva u Zagrebu, tako da sam se vraćala vozom. Od glavnog kolodvora u Zagrebu do Okučana uzimala sam voz i onda od Okučana ostajalo je samo nekih 65 km za bicikliranje do Banja Luke. Ovo mi je prvi put da sam i otišla biciklom i cijelim putem se vratila biciklom nazad iz Zagreba, što mi je jako drago, znači, međutim, naravno odmorila sam 3-4 dana u samom Zagrebu. Mislila sam ostajati, kao što će se pomenuti u jednom videu, do utorka, od nedjelje do utorka, ostala sam ipak od nedjelje do četvrtka, tako da sam se uspjela odmoriti, ali sam odlučila dakle da pređem cijeli taj put biciklom, što znači u 4 dana sve skupa pređenih 430 km. I to mi je oboren rekord. Što se tiče ove rute, ja sam išla, ima nekih prečica, ali se mora dobro paziti, na primjer moguće je otići prema Jasenovcu preko Prijedora. To nije ni malo lakše zato što se ide kroz brda, praktično treba prijeći Obrunke Kozare ako ja išta znam. Tako da sam išla opet do Gradiške i to je bio neki moment oko Nove Topole isto da se skrene lijevo, to sam vidjela kad sam gledala kartu prije, međutim nisam to uradila, došla sam skroz pred Gradišku do Novog kružnog toka gdje sam otišla lijevo do Čatrnje. I od Čatrnje se priđe nadvožnjak, to se sve vidi na ovom videu, od Čatrnje se priđe nadvožnjak preko autoputa i onda se ide ravno, uđe se u opštinu Kozarska Dubica, ali se u Drakseniću skrene desno, Donja Gradina, Jasenovac, i kad se pređe granica, također sam vidjela da postoje još dvije mogućnosti koje su kraće, ali ovaj put nisam htjela eksperimentisati, možda nekad. Jedna je da se skrene lijevo i da se kroz Lonjsko polje ide do Petrinje i onda na Zagreb, a druga je preko Siska. I obje bi trebali biti kraći, međutim ja imam neku strašnu averziju prema korištenju mapa, a kamoli navigacije, čak i autom kad idem, mada tad nekad moram, a posebno biciklom, tako da ni ovaj put, kao ni bilo koji prethodni osim prvog, nisam koristila ni mapu ni navigaciju i odlučila sam da idem gdje mi je poznato. Znači skrenula sam kod Gradiške lijevo do Čatrnje i onda kroz sela Gašnica, Orahova, Međeđa, Draksenić, tih se sjećam, i zatim desno, a kad sam prešla i Savu i Unu, onda sam išla ravno do Novske, ne do centra Novske, kao što se inače prolazilo kad se ide preko Okučana, nego malo poslije i onda se skreće lijevo i ponovo se izlazi na istu staru rutu prema Kutini, Popovači, Križu, Ivanjić Gradu, Rugvici i Zagrebu. Tako da je taj dio od momenta kad skrenem lijevo na magistrali između Novske i Kutine isti kao ranije. Dodatnih brda tu nema, što je jako dobro. Put je zapravo, kažem, jako fin. Sada, ponekad me ljudi pitaju kako je biciklom prelaziti granicu. To sam se i ja pitala i zbog nečeg mi je čak bilo malo neprijatno prvi put kad sam to trebala uraditi. Međutim, da vam iskreno kažem, apsolutno je prelijepo. Prekrasno je, zato što se sva gužva može jako lako zaobići i preteći i niko vam ništa neće reći, jer naravno nećete sa biciklom stajati iza auta i kamiona.
Druga stvar je, ubacite se znači ispred prvog auta kojeg vjerovatno malo iznervirate, ali opet apatični i granični policajci pitaju standardno možda gdje idete i koliko ostajete, ali je znalo biti jako zanimljivih i često jako lijepih komentara, pa znam da su me na ulazu u Hrvatsku nekad par puta pitali jao, pa zar mi nije vruće, pa ću li se skuvat, pa ima li neko doći po mene, pa jesam li sigurna, a drugi put kad sam zim biciklirala bilo je obrnuto, hoće li mi biti hladno i hoće li se smrznuti. I jedan granični policajac isto na ulazu u Hrvatsku mi je bio genijalan, ja stvarno ne znam šta je sa njim. Kad me pitao gdje idem, a ja rekla u Zagreb, a on je rekao, pa dobro, blizu je to. A ja sam rekla, pa kako se uzme, kažem, pa jest, šta, do popodne ste tu, rekao, pa do navečer, pa dobro, do navečer, šta. Taj mi je bio genijalan, voljela bi ga pitati, hoće li sa mnom nekad. U svakom slučaju, bude opušteno, često su me, a na ulazu u Bosnu su me često izezali i pitali kakav je bicikl, gdje im preporučujem da kupe bicikl i slično. Zna im biti jako dosadno, samo što je tad stajala kolona iza mene od 10 auta, bilo mi je malo neprijatno, mene pita gdje kupujem bicikl. Na carini naravno vas obično ništa ne pitaju, jer mislim generalno i ništa ne nosim, šta nosite, ništa, jer ne smijem se opterećivati. Što nas uvodi u sljedeću temu, šta nositi? Na početku samom sam uspjela da napravim jedan kratki klip gdje pokazujem šta tačno pakujem ovaj put kad idem. U zadnje vrijeme na toj ruti, što isto tako tamo objašnjavam, do Zagreba ne nosim praktično nikakve stvari za popravku bicikla, zato što je jedna prednost ove rute, posebno kad se ide do Okučana, ta što prati prugu konstantno i ide se kroz naseljena mjesta, tako da se bilo gdje u slučaju nužde može uzeti voz. A i što se tiče Zagreba, mislim sa obje strane granice nije to neka distanca, poznajem ljude i koji mogu doći autom ako nešto baš bude, tako da se ne opterećujem alatom za bicikli i sličnim stvarima. Međutim, kad prvi put negdje idete, svakako preporučujem da ponesete tu. Od hrane ne nosim gotovo ništa, treba neka čokoladica idealno što se ne topi, treba neki sok i vode naravno puno i možda jedan sendvič. Međutim, jako je bitno da ne preopterećujete svoj prtljag jer mnogo otežava ta težina koju nosite sa sobom cijeli put i umorit ćete se puno prije. Kao što je i vjetar jedan od jako bitnih faktora koji znaju usporiti, tako da je dobro gledati unaprijed i kakav će vjetar biti. Što se hrane tiče, još jednom jako je važno najesti se prije, ali ne prejesti se. Ja preporučujem kajganu, na primjer, jer fino daje energija, ne pretrpa. I onda usput uvijek možete kupiti neku dodatnu hranu. Meni je neka tradicija da u Kutini stanem i kupim burek sa sirom, sirnicu, nemojte dolaziti po mene. Nije nešto pretjerano ukusno, ali meni je navika da stanem u gradsku pekarnu Moslavka i da tu kupim tu hranu. U svakom slučaju, dakle, usput možete uzeti šta god da vam zafali. Što se odjeće tiče, zimi se naravno mora ponijeti više toga, ali ja se uvijek oslanjam na ono da se odjeća ima gdje i oprati i da se može kupiti nešto zaista ako zafali, tako da se ne opterećujem puno s tim hoće li mi nešto faliti. Pitanje je kako se ne bojim. Boj se ovna, boj se govna, kad ću živjeti. Opasno je svašta nešto što mi radimo. Mnogo je, ja bih rekla, hronično gledano opasnije sjeti svaki dan u autu i u klimatizovanim kancelarijama i onda ponovo u kući i onda je ovo na novo, nego raditi nešto u čemu uživate. Šta ako se nešto desi? Šta ako se nešto desi i sad kad izađem napolje pa me zgazi kamion? U te priče uopšte neću da ulazim, iskreno. Ja u ovome uživam, ja sam u ovome iskusna, koliko mogu biti, ako se nešto desi, pa desilo se. Međutim, definitivno najopasnija i najgora stvar na cijelom ovom putu jeste promet. I to ne svuda, jer ja moram reći, ja kad pređem u Hrvatsku, ja se po tom pitanju apsolutno preporodim. Najgoriji vozači, i neću reći putevi, nego vozači su od Banja Luke do Gradiške, odnosno konkretno od Laktaša do Gradiške. I ja imam prijatelje, pravim kasnije par šala na račun Livča polja, i ja imam prijatelje iz Livča polja i zaista im se izvinjavam, ali tamo kao da ljude obuzme neko kolektivno ludilo, neka bolest koja nema dijagnozu, i to ćete vidjeti u isječcima koji ću staviti poslije ovog dijela videa.
na početku u isječcima kada prolazim tu dionicu, apsolutno mnogo psujem i izvinjavam se zbog toga. Taj put je dovoljno širok. Taj put je apsolutno ravan. Ta cesta je sasvim u redu, nema ni nekih posebnih rupa, ni ne znam ni ja čega. Ali sam doživljavala, zbog mentaliteta vozača koji su srasli s autom i zbog malo građanskog osjećaja superiornosti u motornom vozilu, često što veće je to gore ponašanje, doživljavala sam kamione koji hoće da me zguraju s ceste, trubljenje i dobacivanje, preticanje što ćete vidjeti u isječcima dok ja prolazim, znači 2 auta paralelno sa mnom, biciklije i po zakonu i u praksi i posebno kad ide tom brzinom po cesti kojom mi mora ići ako nema biciklističku stazu. Ravnopravan učesnik u prometu, vozilo, ne prepreka, ne smetnja, njih to apsolutno ne zanima. Pored ima makadam, nema ni trotoar, ima makadam, kaže vozi tamo. Gospođo draga, ja prelazim preko 200 km ovog dana. Da ja vozim po makadamu, stigla bi za 4 dana. Kaže imaš trotoar. Gospođo, trotoarom ja ugrožavam pješake, trotoarom na ivičnjacima svako malo im spada lanac, svako malo usporavam. I treće, ako vam je to bitno, trotoarom je ilegalno voziti. Neću se dalje nervirati, pojentu ste shvatili. Nešto nije u redu sa mentalitetom ljudi na tom području. Mislila sam da će isto tako biti ovaj put kad skrenem prema Jasenovcu, međutim tamo je mnogo manje prometno, tamo je ok, a u Hrvatskoj stvarno nisam imala puno tih problema. Naravno, nađe se budala svuda, ali mnogo, mnogo rjeđe. Tako da čuvajte se Lijepčana. To je jedini savjet ovdje. Kao što već rekao, ja na ovaj put idem sama. Nažalost, zato što je jako teško naći ljude koji bi pristali na nešto ovako. E sad, to nažalost jeste zato što bi stvarno voljela da podijelim ovo iskustvo s nekim. Kažem, samo sam jednu imala priliku da konkretno ovu rutu nekom pokažem i bilo mi je jako drago. I odmah da kažem, ako je neko ko gleda ovaj video normalan i ima kondicije, ima volje, prihvatam da ide sa mnom slobodno. Međutim, generalno hoću da spomenem kako i bicikliranje solo ima svoje prednosti. Naravno, u društvu je mnogo zanimljivije i mnogo više primijetite stvar sa strane, mnogo vam se više nekih avantura desi. Znam kad sam biciklirala u Doboj sa prijateljicom da smo prepričavale po pola sata ljudima kako nam je bilo i šta smo sve vidjeli i šta smo sve doživjele. To se u solo bicikliranju rijetko dešava, zaista rijetko ima nekih sad posebnih interakcija, posebnih zanimljivosti koje se primijete ili sam to ja, ili se meni prosto ništa posebno ne dešava. Ja sam jednom srela nekog strašno dosadnog čovjeka u Banovoj Jaru, baš dragi, nadam se da neće vidjeti ovaj video. Ja sam srela u Gradištu smećare koji su komentarisali klasično balkanski, tebi treba momak, ne treba ti bicikli, jer naravno njemu nešto znači, jer ja imam momka i njemu nešto smeta što ja bicikliram, pošto naravno žensko treba da sjedi u kući valjda. Bilo je, kao što pomenuh, na granici zanimljivih interakcija, bilo je u pekari u Kutini, žena što me tjerala da uzmem jogurt i komentarisala kako su mi ruke hladne, ali vrelo srce. Bilo je interesantnih nekih stvari, međutim u principu ništa posebno, tako da to podijeliti s nekim je definitivno zanimljivije, možete sve komentarisati usput. Sa druge strane, solo bicikliranje ima tu prednost da pravite pauze kad hoćete, da vozite onako brzo kako vam odgovara, da pravite pauze kolike hoćete, da odlučujete ako hoćete da prekinete put i sjednete na voz, to uradite, da razmišljate, da pjevate, da radite šta god hoćete i da vas ne opterećuje to koliko se neko drugi umorio, šta bi neko drugi želio i slično. Tako da zaista ima svojih prednosti, zaista se mozak odmori, sva životna pitanja, imam osjećaj ponekad možete da riješite biciklirajući sami. I to jeste jedna velika preporuka i čak i kad bih našla nekog ko bi išao na ovu rutu sa mnom i dalje ne bih prestala ponekad ići sama. Ostavite dole u komentarima naravno eventualno vaše mišljenje šta bi vas podstaklo na ovakav put iz ovog videa, posebno kad vidite isječke koji slijede. Mana ili prednost solo bicikliranja koja se primjećuje posebno u ovom videu gdje sam napravila preko 9,5 sati snimaka koje sam sve morala pregledati. Pravljenje ovog videa je trajalo jako dugo, kao da je hollywoodska produkcija dok sam sve to prečešljala i filtrirala.
Pošto sam jako mnogo snimala, jako mnogo sam i pričala sama sa sobom. I to je, kao što rekoh, i prednost i mana. Ispričate se sami sa sobom, ali ćete zato vidjeti u isječcima jednu struju svijesti koja djeluje ponekad kao neko luđačko komentarisanje svega živog. Na početku se sastoji većinom od nerviranja i psovki zbog nenormalnih vozača, a poslije vidjet ćete kako se približavam Zagrebu sve opuštenije i opuštenije i na samom kraju počinjem apsolutno lupati gluposti. Tako da, like, share and subscribe. Najbolja stvar za praćenje vašeg puta jeste aplikacija Strava. Ona je već jako poznata među sportistima svih vrsta, zato što prati i čitavo prolazno vrijeme i vrijeme samog kretanja, prosječnu brzinu, uspon, distancu i na mapi prikazuje tačno kuda ste prošli. Ja sam na Stravi snimala svoj put od Zagreba do Banja Luke, znači u suprotnom smjeru, i to sam baš počela od Trga Bana Jelačića pa ovamo do Trga Krajine. I to izgleda ovako. Te se tu vidi poprilično detaljno i kuda se tačno prolazi, a vidi se i prosječna brzina i vrijeme kretanja i uspon i distanca. Što se tiče prolaznog vremena ovaj put, kada sam išla, trebalo mi je 14,5 sati, jer sam pravila nešto duže pauze, pošto nisam žurila u principu, mogla sam stići bilo kad. A u povratku sam žurila na tu utakmicu, Zmajevi tad jesu izgubili, nažalost, međutim plasirali su se svakako u knockout fazu, tako da svaka čast. U povratku mi je trebalo 13 sati, jer sam imala motivaciju da stignem što prije. I onda sam direktno sve sa opremom otišla u kafić da gledam utakmicu. Tako da stvarno što se umora tiče, to nije strašno. Da se sami zaputite na nešto ovako, moj jedini savjet je biciklirajte. Biciklirajte i budite radoznali. Nemojte biciklirati negdje u krug. Nemojte voziti po gradu. Gradovi generalno na širem ovom području nisu previše bike friendly, da kažem. Banja Luka posebno nije i vozači su nenormalni. Moram priznati da nije toliko ni Zagreb. Vozači su naravno više navikli, puno su pristojniji, biciklističke staze su bolje, ali i tamo ih fali, zaista. Ulice znaju biti prometne, zna biti po više traka, od kojih je skroz desna tramvajska. U tramvajske šine kad vam upadne točak ne preporučujem nikako, dogodilo mi se. Zagreb je definitivno puno bolji po tom pitanju od Banja Luke i radi na tome sve više, ali izađite negdje na seoske puteve, izađite negdje okolo, u predgrađe pa dalje. Mene je bar uvijek gurao taj osjećaj da ja negdje samo svojim nogama stižem, da ja negdje gdje ljudi prolaze samo autom dođem samo svojom snagom, i to me najviše motivisalo i da nastavljam ići u Zagreb biciklom, zato što taj osjećaj kad krenete iz Banja Luke pod vedrim nebom, samo svojim nogama, u istom danu, bez ikakvog motornog vozila, bez ikakvog sjedenja u zatvorenom, dođete u centar Zagreba, to je prekrasan jedan osjećaj slobode koji je neponovljiv u bilo kojoj drugoj aktivnosti. A sada slijede isječci iz moje struje svijesti od bicikliranja 14,5 sati u smjeru Banja Luka Zagreb. Poslije dolaze i oni u obrnutom smjeru. Po pitanju toga šta se na ovakav put nosi, s obzirom na to da je ljeto, jedna boca vode u termosici, krema za sunčanje koju, sačuvajte kritike, generalno rijetko koristim, ali na ovakvim putovanjima po suncu se mora. Jednom sam se spržila ako budala. Jedna mala torbica koja će mi tamo trebati po gradu. Pošto ostajem od nedjelje do utorka, 4 para čorapa, 4 para gaća, i neko bi rekao što je više. Ljudi moji, ne idem u Sahar, Zagreb ima vode. Ako nešto treba oprat, može se oprat. Ako nešto zafali, može se i kupiti. Poenta je, ponavljam, biti što rasterećeniji. Jedan biciklistički šorc, ako mi ovaj obični bude previše neudoban. Set za spavanje. I još jedna biciklistička majica i 3 obične. Jedan šorc i jedne hlače. I to je u principu to. Ja peškire ne nosim jer tamo gdje god odem naći se peškir, valjda bude. Ne planiram se kupati u Savi, nego u kući. Jedan kačket, iako nosim i kacigu.
Kad si generalno, posebno ne po gradu, ali do 100 km generalno ne nosim nigdje, bila sam je, onako po najviše, međutim, na ovim dugačkim putovanjima ima jednu prednost i to nije, joj, moja zaštita, mislim, i to, ali, vozači znaju puno ozbiljnije shvatiti bicikliste koji izgledaju kao da su u biciklističkoj opremi nego kao da su pošli u prodavnicu, zato što vozači auta jako često apsolutno ne kontaju da bicikl nije igračka nego prevozno sredstvo i to je jedna od prednosti kaciga, tako da je nosim, ali to ne stavljam u ruksak. Cigare slatko. Generalno hranu često ni ne nosim zato što ima pekara i prodavnica usput, međutim nedjelja je pitanje šta u Hrvatskoj radi od takvih stvari. Nosim bar nešto za usput, za svaki slučaj da ima veoma nutritivan i divan izbor. To je to po pitanju ruksaka. Bitno je da nije pretežak. Bisaga, koja ide na biciklu, nosim jednu, imam dvije, ali nema potrebe da nosim obje sad. Karta za koncert je digitalna, naravno, nažalost, ovakvih se rijetko više nađe. Voda će ići u bisagu. Ovo nije radi zakona, nego radi toga što je prokleto korisna stvar. Opet kažem, s obzirom na to kakvi su vozači, posebno na mračnim dijelovima otvorene magistrale. Ovo je blago. Nigdje bez toga. Što se tiče opreme za eventualnu popravku bicikla. Adapter za francuski ventil, da. Ostalo ne. Nekad sam nosila i rezervnu gumu i pumpu i ključeve neke silne. Sve to mi je samo otežavalo, prtljag nije mi pomagalo. Ovaj put ima prednost što je sav naseljen, što od Novske pa nadalje, inače od Okučana, ali sad od Novske pa nadalje, ima pruga, može se uzeti voz bilo gdje ako bude trebalo i imam pa ja se nadam dovoljno pouzdane kontakte sa obje strane granice ako ništa zatreba da neko može doći autom. Da idem negdje baš po prvi put, da ne znam kako i da ne znam nikog tamo, nosila bih naravno i opremu za eventualne popravke na biciklu. Ovaj put ako nešto stvarno crkne, znaćemo se. I kao što pomenu kaciga, trebao bi to manje više do kraja puta ostati dan, promijenjene su mi baterije na svjetlo na biciklu, ali samo da vidim imam slučajno rezervne, to je bitno. Imam, tako da ćemo i tu staviti. I onda u ovu bisagu, ako mi nekad dosadi nositi ruksak na leđima, stavim kacigu na glavu, stavim ruksak u bisag i idemo dalje. Generalno ne nosim ovu malu kacigu za biciklu često, međutim ovaj put ići slušalce, punjač za telefon ću morat dodati pasoš naravno, novčanik i powerbank, koji isto rijetko imam naviku da nosim, ali ovaj put s obzirom na snimanje imam osjećaj da će itekako dobro doći, tako da će i on ići naprijed. Jedno ovo što će ići na biciklu, duks ili jaknu neću nositi. To ako mi stvarno zatreba, to ću sebi da kupim. Će ići telefon, ali ga moram napuniti, punjač ću dodati. I u principu bi trebalo da je to to. Da, ovom gospodinu je biciklistička staza, parking još vozi po njoj. Dobrodošli. Legendarno, apsolutno legendaran prizor. A ispred ispala nekom bomba. Nek sti bajo moj stao pred pečenjaru, a sam ujutru. Ugrišću se za jezik i neću reći ništa. Tetka, jes mogla prići bliže i kako? Bravo, majstore. Vidi se da uz to nikad u životu nisi jer i saobraćajna pravila. Mrš. Dosada, jaj, žulja me si. E pa, jer
Sad ja ne znam kad da snimam. Nisam snimila. Jednog da mu snimim i tablice šta radi. Kako pretiče iz suprotnog smjera. Vidi me, znači boli ga direktno pored mene, prolazi između drugog auta i mene. I pretiče ovoga. I ko ti vozačku dade da... Sad kad i ovaj napravi isto. Koji... Koji... Jel ja ne postojim? Sad kad je nova Topola, ne znam gdje je stara Topola. Ako je dugo selo, gdje je kratko selo. Gdje da ima i lijeva strana, ne mora sve u životu ići udesno. Ne može okrenuti glav, ne znam, miš, ja ga uvatio. Trči kokoš. Ne, ćurka. I kokoš. Ja mislim, kokoš ganja ćurka. Okej. Pa dobro. Veoma prikladna pjesma. Bravo, manijače. Bravo. Drago mi je bar da hvatam na kamere ovakve, da im tablice pamtim. Još jedan. Išao čovjek tako i dođe do jedne trešnje, jednog drveta trešnje. Pogleda on gore, a na trešnju se popela krava. I sjedi gore u klošni. I gleda, čovjek gleda, kaže, pitao nju, kaže, šta radiš tu gore? A odgovara njemu krava, evo, jedem višnje. Gleda čovjek, kaže, pa, otkud višnje na trešnji? Kaže krava, pa evo, ponijela. I da, to je čitav vic. Meni je bio sjajan. Valjda će se uploadovati negdje, valjda se nešto od ovoga čuje. Ako se ne čuje, da sam stvarno luda koji je samo išao i pričao sam sa sobom, pa dobro. Naravno da je neko prefarbao latinične natpise. Što se ja nerviram? Bilo smo pričali viceve. Sad sam rastrzana između nerviranja i viceva. Bravo. Bravo, bajo moj, ti si toliko sposoban, ti sad imaš toliko jer si ga nagazio toliko jako da ja ne znam. Sam si dofatio pedalu za gas, eto, pa tako voziš. Prodajem prasiće. Dobro. Prodaj jednog prasa. Prvenstveno da izvadim šorc iz dijelova u kojima ne pripada šorc. Priđi bliže, dođi da te pomazim. I ovo zapravo radi. Ovdje ja mislim natočiš gorivo, auto poleti. Pa kaže, tamo je kuća. Hvala, ne bi znala nikad. Ne bi je vidjela. Je li pisalo nešto, jel smo mi iz Orahove ušli u ništa? Sad smo izašli iz jednog mjesta, nismo ušli ni u kakvo drugovat. Pozdrav iz Međeđe. Moram javno da se žalim na ovog prijatelja kod kojeg idem. Sam traži problem, kaže, je izgledala prognozu. Rekao nisam, vidim da me prži. Kaže, najavljuju nevrijeme. Evo vremena. Ja se skuvam. Kreme i sprejeve za sunčanje. Marš. Kako funkcionišu? Ajde, bježi više, kaže Martina. Bježi. Stašljena. Bože sačuvaj. Ili je stašljene lobade. Ja stavim, kad je samo sprej curi, kad ga razmažem. Bježi više, bože, mrš. Ajde, odo ja. Eto, ako neko pita,
iz Međiđe me otjero stršljen. Sveti, silni, infantilni, što su puške sanjali, mene derane, krivi smo mi što smo se sklanjali. Duon. A zar nije Customs? Ne trebalo biti Customs. Zašto je to francuski, zvuči francuski duan? Što francuski? Duan. Francuski duan. Prvi put sam ovdje biciklom. Na Gradišci me bilo pamtili. Jedan mi je rekao opet ti. Ovdje me ne znaju. No dobro. Upoznaće. Šta mi je? Ovo Jasenovačku graničnu policiju. Ni sa jedne ni sa druge strane. Apsolutno ni trenutka ne interesuje. Otkud ja iz Banja Luke, pa Bog tu iđe idem. A možda se im dojavili kad se sruši onaj most, da će sad ta jedna budala početi dolaziti vamo. Pa odmah znaju ko je. To ne vrijeme i dalje baš i ne vidim na horizontu. I jes mi izbor granica. Jasenovac i Gradiška Stara. Neprimjerene šale. Svaki dan. Uživo. Ali brate, put malo razbija kamenje u bubrezima. Šta je ono, roda? Ja, ne roda. Baš je nevrijeme. Navukli se oblac, ne znaju šta će od sebe. Dobro, iza mene ih ima malo. A boli me vrat. 30. u veliko. Ali moje noge, moji nesavladivi listovi. Nepobjedivi listovi moji. Sveti. Šta on ti jao, autorska. Voda vrela koja lije mi po grudima, tada je on u šogo, stao je pred lavabo, kad u njega je zaprsko, ja mu reko kako drsko, al kad prdnu sve dok piša, pošo je i vjetar kiša. Oluja u mom kupatilu bjesni, kada ni lavo nisu nam tjesni. Ne znam da li žuto ili bijelo je, ali oblilo moje tijelo je. The gates of hell, as they make our way to heaven, through the Nazi lines. Rimo Viktorija. Znaš šta Obrtnička ulica zaslužuje? Svoju posebnu oznaku. Znaš što je prosto napisalo, tamo nema ništa. Oprez Jelena Trbić na put, tako je. Čuj, Podravska ulica je Kutina. A nije Kutina u Podravni. Kutina je u Kutini. U Moslavini. Trebalo bi. Ako ja išta znam. Trebala sam kod crkve. Ja, na gruvlje. Jesus Christ. Joj, bi pojela rumenka sad. Autoplin i malo ljudski plin, ali ne onaj što izlazi, nego neki da ulazi da pogone. Kaže, autoput za Lipovljane lijevo, a mi već u Lipovljanima. Što skreneš lijevo i onda kružiš na autoputu, jasno. Svih mogućih stvari koje smo mogli da sviraju, mi je glasviraju, džava i buba. Ja trenutno zapravo analiziram stih, kad kažu fina nije za busa. To je kad je koliko neko. Baš fina, ne možeš ti busom. Znaš što je najgore, mislim da jeste. Znači nisam ništa ni uzimala, ni sjedala. Natočim žene 2 boce vode i još mi u termosu leda sama ponudila. I kaže, čuvaj se, vruće. Tako lijepo. Nema ona pojma ko sam ja, nema ja pojma ko ona. Tako ljudski. Baš popravi dan čovjek kad tako nešto sretne. A baš mu popravi dan. Posebno posle onih ljevčanskih ta što pretiču kao i ne znam.
Piše škola, ona je okrenuta kako. Stvarno građevinski voz. Super. Prelazimo rijeku Ilovu. Keep that in mind. Ilova. Da. Fino kaže Ilova. Dobro. Sad dolazimo u mjesto Ilova. Pazite sad. Ali sada Ilova kao što vidite desno. Na centar Ilove. Ilova je desno. Ista ona Ilova u kojoj jasno. A sad iste Ilove izlazi. Pošto mi opet ulazimo u Ilovu iz koje smo izašli prije 7 minuta i koja je istovremeno bila desna. Sad je desno gujilo. Iz te iste Ilove mi ponovo izlazimo. 2 put smo bili u Ilovi koja je zapravo desna. I koja je zapravo rijeka koju smo prije svega toga prešli. Eto na što spada. Preteklo me traktor. Inače, ovaj znak za kontrolu brzine izgleda tu od Titinog doba i ne označava nikakvu kontrolu brzine. Ali tačke na njemu? Ne, nisu tačke od nekako ili nešto tako. Nego su neki lišajevi koji prekrivaju većinu i krovova. U ovoj Kutini krovovi su zeleni. A je na meni? Je li moguće? Ovo je nova tabla. Promijenili su znak za Kutinu. Stara je bila ranije i bila je sva oguljena i puna liševa. Stavili su novi znak za Kutinu. Svaka čast. Da snimamo konje. Konji! Primijetit ćete da se s desne strane pojavljuje biciklistička staza. Isto tako primijetit ćete da ja tu činjenicu u potpunosti grešim. Zašto? Ne razbije samo kamenje u bubregu, razbije čitave bubrege. U plavo-bijeloj boji, oni stari jugoslovenski stubovi. Evo u Kutini je vrijeme stalo. Od kad su ti stubovi, od tad je i staza. Ako ne želite da vam bubrezi ispadnu na usta, bolje ne idite na nju. Inače, ništa protiv Kutine, samo je fascinantno. Evo, znaka za biciklističku stazu. Takva je i staza. Koji znak? Vjetar mi se nešto uzio gunio. Kušavam po ovim zastavama skontat gdje duva. On se čini da ne zna ni on. Ulica, ako se nije vidjelo, ulica se zove Veliko brdo. Sada da kažem, ono u Lipoljanima je bilo već. Popovača je bila i ostala. Poznata po jednoj divnoj stvari. A to je ludnica. Još malo će moja omiljena opština. Od svih opština. U istoriji opštine svoje. U istoriji opštenja. O majko moja. Velika ludina. Gdje pišti? A to je velika ludina. Zvučalo je kada je pištala napuštena kuća. Prihvatam volontere da rade ovo sa mnom. Ne snosim troškove eventualnih sahrana. Ako umrete, samo se sahranjujete. Prihvatam, znači, ako volontirate sva prava, da vas vodim kud hoću, da vam ne dam da odmorite, da vam amputiram noge, to odbija. Ulica Vidra. Osjećam koke. Neko drži koke. I dobrodošli u Zagrebačku županiju. Dobrodošli u, naprostite, Guzobolju. Rijeka se zove Česma. Ja smatram da ona treba imati pritoke koji se zovu Pipa i Slavina. A nema, koliko ja znam. Nadam se sjetila da mislim da sam googlala zašto je križ. Križ jer ja u križu nisam vidjela nikakav poseban križ.
Ovaj pas nije komunista. Zove se mlin i pekare. A niti je mlin, niti je pekara, samo je prodavac. In the service of heaven, they're protecting the holy vine. Lagano u smrt. Memento mori. Non si calda mene voljela. Mene voljela kao tebe ja. Uvijek upratim ovaj putokaz za groblje. I nekako me prizija. Bar znam gdje se sahraniti. Što se kod njih odmorište kaže počivalište. I onda veli počivalište starine. Dodaje na to da su penzioneri upokojenci i nema dalje. Čak mi je prijela ova deložacija utvara. Ovdje funkcionišu suprotno od nas. Samo zaboravi skloniti znak, a ne zaboravi završiti rad. Otjerala sam oblake svojom voljom. Zatvore cijelu ulicu zbog jedne trake. A u Šargovcu skopaju obje i kažu Šargovac je nešto pre negdje primjećivala da mi nisu ispali i bugezi i pankreas i tamo još da posade neko trnje. Čista mlaka. Imate obod, imamo čista ali mlaka. Neke osnovne ljudske norme mi se nikad nisu inspirirale. Bježte oblaci. Šta me gledate? Otjerala sam vas mrtvo. Jesi ti sad bajak? Neki cijet se mnogi. Augustu rezervu. Čujem glasove šume, baš dragi. Rugvica, centar svijeta, tako je. Jela sam paštetu koja je bila sumnjivo vruća, a ja sam sumnjivo hladna. Mjau. U svakom slučaju, ulica lazi. Ja rekao, ulica laži. Čista mlaka. I was chosen by heaven. Say my name when you pray to the sky. Seeker, always rise. Ova kuća lijevo kao da ima jako loše ošišanu pazu frizuru. Ovo, momak. Viš kako fino kaže momak, a ne narodni poslanik. Vukanom čošo s lijeve na desnu stranu, moraš ići pravo. Ko ne zna, nek kuca Nataša Radulović. Sve će mu biti jasno. Ovo, momak, ne možeš se uđi, obadaš. Opa, zemljak s 3 bicikla. Drago mi je da ima bicikle. Ali što nije došao ovako ko ja na njima. Ovo je bila moja greška. Trebala sam zakočiti prije. Ovo je na glavnoj cesti. Sjedim ispred kina Zagreba. Ovaj grad je prelijep. Asman. Šta se ovdje obadaš nisu Lijevče polje. Svi smo mi donekle iz Lijevče polja. Svima nama se krije komad ludaka, badel, konjak, rum, pelinkovac, sve što poželite. Joj, je lepo šuta alkoholčar. Jedna ulica. Još uvijek jedna ulica. Pola sata na biciklu, jedna ulica. Oh, yeah, bro, give me that sweet punch. Bjež bolan. Se mene koncentracija napustila nekada. Više ne razlikujem crveno, zeleno. U principu ništa. Ali dobro, eto se, dobri smo Simo, dobri smo. Nešto je kapilo na mene, sam je čudno zamirisalo. Iz drveta pada rakija. Ili je počela kiša? Počela kiša. Kiša je, šta na meni? Miriše na rakiju. Taj dio ne razumijem ja. What? Nije valjda i ovdje Draško došao. Džaba što su ga pretresali koliko na granicama, opet došao da kopa. Joj, majko bila.
Vrhunska zdravstvena skrb u Turskoj. Brate, pa zar nema u Hrvatskoj? Što u Turskoj? Zagrepčani su divni, ali zato ne zamjerim, ja pričaš sam sa sobom. Sve je to za ljude. Man. To je. Ovo je zabavno. Biće sve skupa 14,5 sati vožnje. A ni na jednu kafu nisam sjela. Dobro smo svima. U najmanju ruku. Živi smo svima. Živi smo. Blizu je Vijesnik, ali ne vidi se sad kako je jadan. Trenutno sa svoje lijeve strane gledate moj put iz Zagreba u Banja Luku. Ovo nije sponzorisano, ali ću se na tom biciklu zahvaliti Ciklocentru u Zagrebu, gdje sam ga nabavila 2022. godine. Radi se o biciklu Kona Dew Plus. Što se tiče nekih osnovnih tehničkih podataka o njemu, radi se o trekking bajku. Radi se o biciklu sa aluminijskim ramom veličine M, koji je
doduše malo teži i malo možda manje kvalitetan od karbonskog rama, ali puno bolji od čeličnog kakav sam imala na Polaru i puno lakši. Zatim o VTB Horizon gumama 27,5 inča. Radi se o širim gumama, međutim dosta ćelavim, da kažem, više za vožnju po asfaltu, iako je sasvim moguće voziti i po makadamu, samo malo sporije. Malo je nezgodnije u klizavim uslovima, ali u svakom slučaju daleko bolje od onih cestovnih bicikala sa skroz tankim i ćelavim gumama koji mogu ići puno brže, međutim su mnogo nestabilniji. Radi se o biciklu sa 10 brzina sa mjenjačem Shimano Deore. Raspon brzina, ovako da kažem polulaički, je nevjerovatno dobar, prenos je odličan i za sama brda, stvarno one najniže brzine na biciklu dozvoljavaju i dugačko i naporno bicikliranje uzbrdo. A najveća brzina, zaista kažem, dostiže i do 25 km/h po ravnom, bez ikakvog posebnog pretjerivanja i guranja da se dostigne još veća brzina. Kočnice su disk kočnice hidraulične, Tektro. Od tehničkih stvari mislim da je to sve što je važno za spomenuti. Pošto se radi o trekking bajku koji je prilagođen vožnji po cesti, ali ne nekim posebnim trkama i dostizanju ogromnih brzina, to je nešto što je meni najviše odgovaralo u to vrijeme kada sam tražila bicikl s kojim bih mogla prelaziti takve distance. Trebao mi je bicikl koji je dovoljno lagan, čiji je otpor na gumama dovoljno malen da može, kažem, dovoljno lagano dostići veće brzine, ali nisam željela da nabavljam baš cestovne bicikle za dostizanje ogromnih brzina i prelaženje ogromnih distanci što brže, zato što ja lično nisam pretjeran fan toga. Mogu da objasnim tačno i zbog čega. Isprobala sam bicikl sa jako tankim ramom, sa izuzetno tankim gumama, ne pitajte me tačno za promjer, to ne znam. I on je stvarno izuzetno lagan za vožnju, on je mnogo brži, može dostići nevjerovatne brzine. Zaista se ne umorite na njemu, ali ono što se meni lično ne sviđa jeste njegova velika nestabilnost. Prvo zato što je tako lagan, vožnja na magistrali gdje se vozi do 100 na sat, možda i više, gdje prolazi jako puno kamiona, još posebno po vjetru, meni je u jednom momentu zadala jedan ogroman strah da će me samo nešto pokupiti, da će me nekako odnijeti. Druga stvar, potpuno zaboravite sa takvim gumama na vožnju po makadamu ili po bilo čemu što nije suv asfalt. Treće, razlika postoji i u položaju tijela na biciklu, postoji razlika u guvernali. Moja guvernala je ravna, kažem, šira, što dopušta puno veću stabilnost na biciklu, dok je kod ovih trkaćih, cestovnih i slično guvernala često spuštena radi aerodinamike, što čini bicikl malo neudobnijim ovako dugoročno gledano, zato imaju često i uže siceve i imaju usku guvernalu koja je isto aerodinamičnija, međutim treba se naviknuti na određenu nestabilnost iste. A moj Polar sa ovim čeličnim ramom imao je i, ne mogu se sad sjetiti tačno, ali manji promjer točkova i također gume sa dubljom šarom, pošto je on neki pokušaj varijacija mountain bajka, barem što se guma tiče. Izuzetno je stabilan, međutim izuzetno je spor. Trenje je ogromno i stvarno ga je naporno voziti. Tako da je ovaj trekking Kona bicikl meni zaista nešto što mogu preporučiti. Kao što se može vidjeti na sljedećoj slici, moguće je ovakve rute raditi i zimi. Ova slika je napravljena nekad naveče u Okučanima, na željezničkoj stanici, jedan od onih puta kad sam se vraćala iz Zagreba vozom do Okučana i onda se vraćala nazad biciklom do Banja Luke. I da, vraćala sam se po snijegu cijelim putem. Malo je nezgodno bilo upravo zbog tih klizavih puteva i naravno zbog toga što je to bio neki prvi mokri snijeg i bilo je prilično neudobno i mokro. Međutim, ima i bicikliranje zimi svojih prednosti. Nisam išla tako daleko po nekom velikom snijegu, međutim išla sam i po kiši, išla sam i po vjetru. Vjetar ne preporučujem, osim ako je u ovom slučaju kad idete od Banja Luke prema Zagrebu jugoistočni, jer ovaj sjeverozapadni će vam uzeti 3 puta više snage nego što bi vam trebalo inače. Problem zimskog bicikliranja je, barem meni, ponajviše u tome što morate nositi više stvari.
ne morate nositi ni brojčano više stvari, mislim hlače su veće od šorceva, morate ponijeti jakne i odmah je to veći teret i samim tim veći napor. Međutim, kompenzacija dolazi u vidu toga da vam nije prevruće, naravno. Ne gubite toliko energije na rashlađivanje, ne morate nositi stalno i dosipati sa sobom ogromne količine vode. Tako da ima i jedno i drugo svoje, ja bih čak preporučila ako neko stvarno voli biciklirati da isproba obje ove varijante. Meni lično je draže malo ipak preko ljeta biciklirati jer ima gdje da se dospe vode, može se odmoriti, ali je dan duži, manje je, kažem, stvari koje se nose, češće je i manje vjetra i ako je cesta potpuno suva, odmah je i lakše i brže biciklirati. Sljedeće što sam htjela pomenuti jeste izbor odjeće za ovakvo bicikliranje. Kao što sam na početku pomenula, dosta je bitno za svaki slučaj imati sa sobom reflektirajući prsluk zato što stvarno na nekim dionicama gdje se jako brzo vozi, gdje je potpuni mrak može pomoći, ali alternativa tome jesu majice u ovakvim bojama. Ovo je roza, bila je poklon, inače bih rijetko nešto sebi roza kupila, ali jako je dobra, hvala na tom poklonu. Može naravno biti zelena, žuta, najčešće narandžasta. I rekla bih da je posebno za ljetno bicikliranje, ali i za zimsko jako važno ne nositi nešto pamučno ili kamoli neke sintetike jeftine, zato što upravo zbog znojenja i zbog natapanja. Ovaj materijal, kako god da se zove, ali uglavnom ovaj porozni materijal od kojeg se inače prave ove sportske majice i sportska odjeća je apsolutno najbolji, znači dozvoljava normalno znojenje, ali jako brzo isparava, tako da je i najudobnije. Što se zimske varijante tiče, ovo se naravno malo više znoji pošto je deblje, ali opet nije pamuk. Ovo je baš biciklistička majica dugih rukava, zimska. A što se donjeg dijela tiče, ja sam ovoga puta biciklirala jer sam navikla u najobičnijem šorcu i to u povratku u Texas šorcu, međutim generalno ne preporučujem. U Banja Luci mislim da toga nema nabaviti osim eventualno u second hand shopovima, što ja lično za ovu vrstu odjeće ne bih baš radila, ali sam ja u Decathlonu, gdje god da nađete Decathlon naći ćete i ovo, pronašla zaista biciklističke i hlače i šorc. Hlače su naravno uske, dosta deblji materijal za zimsko bicikliranje. Šorc kao ženski je ispod uzak sa ovom gumom dole da dobro drži, a preko ima i ova kao lagani modni detalj. Ali obje ove stvari imaju jedan zanimljiv aspekt, a to je ova spužva. Taman u obliku sica, da kažem, upravo da bi se izbjeglo žuljanje sica. Vidjeli ste u onim insjercima da se par puta žalim, ovako to iznutra izgleda. I zaista dugoročno gledano stvarno može da pomogne. Može da pomogne, najnormalnije se pere i pomaže itekako pri jako dugačkom sjedenju na biciklu, jer kakav god da vam je sic neće biti previše udoban. Malo i do navike, ali ovo su super stvari. U svakom slučaju stvarno sportska oprema je po tom pitanju gotovo sasvim neophodna. Na kraće rute sam išla i u najobičnijoj mogućoj odjeći ovako obučena i to me podsjeća na jednu anegdotu koju nisam ispričala, a želim zaista. Jednom sam se ja tako vraćala iz Zagreba do Okučana vozom. I ulazim ja u Zagrebu u voz, obukla se nekako obično dosta jer je bio neki voz predveče i vraćala sam se onda noću tim putem od Okučana do Banja Luke, što mi stvarno tih 65 km ne predstavlja neki ogroman problem. Tako da nisam gledala da sad nosim bog zna kakvu opremu i ušla sam tako sa biciklom i još je bicikl bio prljav od putovanja naravno, kao što i na ovim slikama koje sam stavljala ovamo ranije. Reći ćemo da je zbog autentičnosti, nisam ga oprala od vraćanja iz Zagreba, da nije do ljenosti. Ušla sam ja dakle u voz i ulaze dvojica momaka skroz u biciklističkoj opremi, reflektirajuća ta majica, kacige na glavi, bicikli, mislim neki cestovni, bijesni, ulaze oni tako super, vidi se da su bili na nekom bicikliranju, zadovoljni, pričaju, stoje odmah kod vrata, znači uskoro će izaći iz voza. I meni nešto došlo onako da ih pozdravim, rekao, vidim ide se negdje biciklom, gdje ste bili, ne mogu se sjetiti gdje su rekli da su bili, neko mjesto oko Zagreba, tipa, ne znam, nija Samobor, Zaprešić, nije jedno od tih, ali uglavnom kažu 50 km išli tamo i nazad, sad se vraćamo kući.
vraćali su se, mislim da su izašli tipa kod Maksimira ili u Trnavi, ono negdje jako blizu. Ali rekao, dobro, fino, i mislim stvarno ovo nije kritika, jako lijepo da su biciklirali. Nego ja govorim, dobro, super, kažu, a ne, odakle ti ima, rekao, ja sam juče došla iz Banja Luke u Zagreba, sad se vraćam do Okučana pa ću opet u Banja Luku. Govorim meni, pa super, sjajno, koliko ti je dana trebalo? Pa rekao, 1. Samo su se pogledali i ovo je bila reakcija. Sad me sramota, kaže. I u svakom slučaju, mislim da bi to bilo to. Još jednom pozivam zainteresovani, ako imaju hrabrosti, da mi se pridruže. Ne prihvatam glupa pitanja, pritom tipa, imaš li momka, je li tebi dosadno u životu? Da, jednom me pitala granična policajka, kad sam ulazila isto u Gradišci u Hrvatsku. Kaže, gdje putujete? Rekao, u Zagreb. Kaže ona, jel vama malo dosadno u životu? Pa rekao, iskreno jest pomalo. Pa kaže, vidim. Prihvatam dakle društvo, ali samo ako ste normalni, i hvala puno na pažnji. Podijelite ovaj video ako vam je bio interesantan, molim vas, i sa prijateljima i šire. Značilo bi mi da ovo možda nekog podstakne na ovako nešto ili čisto da se zabavite. Prvo sam uspjela nepropisno parkirati bicikl. Sad sam uspjela ne snimati kad mislim da snimam. Mrzim sebe ponekad. Malo sam manje mizantropična. Možda se vidi izlazim iz Zagreba. Želim na utakmicu. Ne želim da me međiđu i kolje međine. I tako. Vrtenje. Ravno. Pa šta pretičeš na raskrsnici? Kompletan. Op. Tank. Ladno. Radi. I sad ugledam da se ova pumpa iza mene zove Jež. Spada mi kačke. Naftalan bazen. Ja se kupaju u nafti. Rode. I dvojice naftalan. Liječe se naftom. Sad će negdje deložacija utvara. Bi voljela da imam s nekim podijelkom iskustva. Okoli. Kako opet vidrenjak. Malo čas je bio vidrenjak. I to 2 puta. U vidrenjak se može samo ući, ne može se izaći. Moram jednom u Jelengrad. Volodir sa ove strane izgleda puno impresivnije. Kad sam išla ovdje sam nešto psuvala. Sad je top. Ok, groblje. Crkva. I ovo. I svakako koze. Koze sam još volila, ne vidim. Valjda su jadrani. A kako vozite niste u Rijevcu? Ja sam neko polje na Lož sam u Rijevcu. Kažem ti, nisi u Lijevcu. Evo lijepe vode. Došlo me glave iz druge strane. Pa šta god bilo, ovo 47 ispred mene, ja moram da ohanjem. Ali ne baš 47 minuta. Ovo 47. Usput na ulici nekom sa auta spalo zbog svjetskog prvenstva zastavca Hrvatska i fino sam je pokupla kao suvenir. Ima i guzica i ruka. Guzic pomoć nije do kraja. Ne smijem zbog guzice puno ustajati. Ono bila zmija. Putne na raskršću. Ta logija je
brutalan progressive metal band bila dok nije odlučila da će da postane kombinacija Van Gogha i Toše Preskove. There isn't much left, just quite a lot. Prijedno. Neću prijedat preko Kozari, nisam tukla. A ti moraš opet uz brda. Na granici nećemo to snimati. Na ovoj granici tačno zavisi od smjene. Kad sam išla, apsolutno nikog ništa nije zanimalo, ni dobar dan nisu rekli. Ovaj put oba policajca se raspituju odakle, dokle, koliko treba vremena, jel vruće, šta, kako, i carinik isto. Svakog zanima. I svim zbog nečeg želi puno sreće. Ja sam opet u Međeđu i Međeđi, kako god, dupe me se odriče. Nisu previše nenormalni bili očem danas. Konačno opština koju tražim. Aj, dušo moja najdraža, ajde, molim te. Molim te, renderuj se, dušo moja najdraža. Nemoj se ponovo srušiti, nemoj, molim te, dala sam suze krvi, znoj na ovo. Ajde. Ajde, još jedan pokušaj, ajde, vidi. I kako te fino usisavam. Evo, pazi, kupit ću ti pastu za rashlađivanje ako mi ispuniš ovu želju. Kupit ću ti neku novu igricu, kupit ću ti led svjetla da budeš zajedno sa svojom generacijom. Molim te. Sam mi ispun želju da se ovaj video renderuje. Molim te. 0. Još je 0.